Poštovani povratnici, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta. Imamo znači našeg gosta Alana Fehera, koji je bio naš prvi gost kada smo uopće i pokrenuli ovaj serijal sa podcastima. Sada će nam on u ovom trenutku pričati kako je to ipak nakon jednog desetljeća provedeno vani, kako je to u Hrvatskoj. Alane, dobrodošao. Hvala lijepa, dobro vas našao. To Možeš li ste nam rekli. reći kako je to sad izgleda život vamo nakon eto, već nekoliko mjeseci provedenih u Hrvatskoj? Znaš šta, lijepo je, evo, doma smo, znaš, viđamo unuke često, djecu, evo, majke i tako to. E, Supruga je doma, evo, sređuje bašću, sadi cvijeće, znaš, šmirgla malo nekakve stare stolice i takve neke rukotvorine, farba, naš, lakira, uživa, evo, što bi se reklo, eto, radi se i tako. Hvala Bogu, To je evo, malo. drago mi je što ste se lijepo snašli tu. A, Ka- doma smo. To je najbitnije, to je najbitnije. Ovoga, i kako sad na to sve gledaš? Da li imaš sad, da li si pokrenuo neki svoj posao, nešto si bio pričao da Pa hoćeš? evo, otvorili smo firmu Miranor j.d.o.o. uglavnom za keramiku i postavljanje keramike, tako eto radimo neku suhu gradnju i to, možda malo fasade. Evo, iskreno, evo sad smo eto, trajalo je to otvaranje, pošto smo išli na ove poticaje, program Biram Hrvatska i tako to, što se dalo, da kažem, izvući od države, od Europske unije. I evo, trajalo je skoro 4 mjeseca taj prvi dio projekta za 20.000 eura, znači što Europska unija daje. Otvaranje same firme nije problem, 3 dana je trajalo, ali sami taj projekt, dok je sve to urađeno, skupljeni svi papiri, dok je poslano u Zavod za zapošljavanje, ošlo za Zagreb, pa odbili prvi puta jer nisu znali čitati njemački, pa onda knjigovodstvo koje sam uzeo je stvarno odlično, gospođa Daniela iz Paritasa, stvarno je žena super odradila sve i to rješenje na kraju posla. Na kraju, eto, potrebnih 65 bodova, dobili smo više od 80 nakon revizije tog projekta i odobreno je sve. Samo kažem, eto, traje, naš, malo hrvatska birokracija je malo spora. To moram reći, tu sam malo razočaran, ali što se inače tiče, moram svakako pohvaliti Hrvatski zavod za zapošljavanje u Požegi, gospodina koji tamo radi, ekstra ljubazan čovjek, svako malo kad se nešto falilo čovjek je nazvao, lijepo objasnio šta treba, kako treba, čak i sam kontaktirao moje knjigovodstvo, što nije trebao, da se dogovori s njima da se to sve riješi i stvarno svaka čast, evo, ne mogu reći. Malo je dugo trajalo, ali evo sve se riješilo pozitivno na kraju, eto što nam je vrlo drago i evo krećemo sad, tako da ide lijepo. Svaka čast, čestitam. Htio bi te možda zamoliti da možeš, da li možeš to ljudima isto koji se planiraju vratiti nazad, da li im možeš objasniti proceduru, kakva je to za te mjere, koliko je komplicirano. Sad znam da si dosta toga bio rekao u vezi toga, ali da probaš nekako, ako Da, da. možeš se sjetiti, po koracima da se ljudi mogu Pa gle, u pripremiti. biti najjednostavniji način, jer znači mi samim povratkom iz Njemačke, Austrije, odakle već dolazimo, svi povratnici, većinom imate sve papire, znači odjave, ovo ono, sama prijava u Hrvatskoj je otići na policiju, vratio sam se na zavod se prijaviti, na zdravstveno se prijaviti, i to je ono što moraš svakako odraditi. I većinom imate sve papire, kad se vraćaš iz Njemačke, moraš uzeti papire sa zavoda, kako se zove oni obrasci, srećo. A uglavnom znaju ljudi o čemu pričam. To je PDU papiri, da, broj 1, to je često se spominje u grupi. Da, to je Da, često pitanje, strašno. da. Uglavnom, najjednostavniji način kako sam ja to uradio je ispalo ovako. Naći dobro knjigovodstvo koje radi te projekte. I sad, ako ljudi žele, ja mogu preporučiti jednu gospođu u knjigovodstvu ovdje iz Daruvara koji su meni to odradili doslovno brzo i bez puno mog petljanja. Ono što bi ja trebao trčati po ovaj papir, po onaj papir, jer morate imati dozvole za pristup e-građani sa maksimalnim pristupom preko FINE, sve to tražilo me vremena i možda nekih 100-tinjak eura da odem na FINU i izvadim te neke USB stikove koje sam dao knjigovodstvu preko kojeg oni imaju pristup mom e-građani da bi pokrenuli sve te projekte. U biti najjednostavniji način, jer i sve te papire koje su oni trebali
ja i supruga smo skupili doslovno možda nekih 15 minuta, jer u biti sve imaš doma kad si se vratio i to je to. Tako da, moj savjet svima, samo nađite dobro knjigovodstvo koje radi te europske projekte i sve se odradi doslovno za 10 minuta, oni pošalju sve i onda je samo čekanje da hrvatska birokracija odradi svoj posao. Aha, znači to je isto kao nešto se treba dati onda punomoć, kao neka, ili... Pa u biti nije punomoć. Postoji recimo FINA, to vam košta 54 eura, RDC certifikat sa FINE na moje ime, koji dobijete jedan mali USB stick, koji vam daje maksimalni pristup sistemu e-građani. Znači taj stick se ubode u računalo i preko toga onda doslovno možete vidjeti sve što vam sistem e-građani nudi, od ne znam, katastra, sudova, općina, ovoga, onoga, sve što bi mogli zatrebati, znači za te projekte, vaše knjigovodstvo znači može povući. Znači recimo potvrda o stažu u Hrvatskoj, gdje ste sve radili, koliko staža imate, koliko dana, doslovno sve, do mjesta stanovanja koje vam treba, OIB i ono, službeni papiri. S tim da ima nekih papira koje bi vi kao novi vlasnik firme trebali potpisati, što sistem e-građani sa ovim maksimalnim pristupom onda knjigovodstvu dozvoljava da uz vašu suglasnost potpiše u vaše ime elektronskim potpisom putem tog RDC stika sa FINE. Znate. Tako da taj dio to se sve može odraditi papirnato, ne mora se na taj način, ali onda to puno duže traje i vi onda, s obzirom gdje vam se knjigovodstvo nalazi, moje je bilo 20 km od mene, pa nije baš da mi se voza za svaki potpis tamo, ovo je bio najjednostavniji način i meni i njima i svaka čast, odrađeno je jako brzo, jako kvalitetno, da bi riječi rekao. Odlično. I sada sam dotaknuo onog najvažnijeg pitanja. Kako sad funkcionira tvoja firma? Da li ima posla, nema? Da li je taj strah prošao? Znaš šta, bilo je straha, znaš, da li ćemo raditi, da li nećemo, znaš, eto, ja sam odradio nekih lijepih poslova, lijepo se zaradilo, neke manje keramike, kuponice i tako to. Evo, sad je firma otvorena, pa radimo službeno, evo, kažem, evo baš danas našao sam jednu jako dobru firmu u Splitu koja mi je odradila web stranice i Google profil, business profil i tako to otvorila za vrlo, vrlo male novce, isto mogu ih svakako preporučiti. Evo, ista ta firma mi je baš jučer odradila prvu kao Facebook kampanju koja je koštala 20 eura, jučer u 12 navečer pokrenuto, evo i danas ujutro cijeli dan zvonim mobitel, evo sad dok razgovaram s tobom, evo već 3 poruke na WhatsApp za keramiku. Znači ima posla, to je bitno. Da, znaš šta, ima marketing i reklama, kažem, ja nisam do sad ni na auto lijepio nikakve reklame, evo sad sam i to kontaktirao čovjeka da to odradim idući tjedan, možda trebao sam danas, međutim ove mećave koje su nas zadesile su to malo odgodile. Ja, da, sam šta je bilo, katastrofa. Užas. I tu čak i kod nas je padalo, nije bilo nešto strašno, evo baš gledam, evo Zagreb pogodilo užas živi. Da, bože. Ali eto, znaš šta, puno znači reklama, kažem, evo taj dečko što mi je to odradio, ta firma iz Splita, za doslovno evo 12 sati telefon ne prestaje zvoniti, stvarno, ne mogu reći. Tako da, što je najgore, kako se zove, također mi nudimo kako za vođenje social medije, samo da si se javio. Znaš šta, u svemu tome, iskreno, imao sam te na pameti, ali u svim tim papirima, strcima, znaš, trči vamo, trči tamo, znaš, zaboravi čovjek puno toga, znaš. I onda, eto, baš mi supruga napomenula prije 2 dana, evo, kad sam ti poslao link, znači, za web stranicu, pošalji i njemu, znaš, da i on zna, da vidi, eto, onda sam sjeo na mobitel i onda svim kontaktima šalji. Da, social medija je nešto zapravo glavno kako za vođenje, znači Facebook stranice, TikTok, Instagram i svi tih mreža. Da, kako ti sad vidiš to dalje sve? Da li možda imaš nekih zaposlenika u firmi? Pa znaš šta, iskreno, evo, za sad radim sam i ne uzimam neke velike poslove, znači maksimalno do nekih 200 kvadrata. Ne želim sad ovi prvi dio, znaš, toliko se širiti, jer iskreno, evo, naletio sam na puno majstora ovdje, išao sam popravljati neke kupaone gdje su ljudi jako puno naplatili, a jako loše uradili, znaš. I mene, kažem, malo sam začuđen šta trenutačno kod nas u Hrvatskoj prolazi podmajstorluk za tolike novce, znaš. Jer
I sam kad sam otišao u Njemačku, ovdje školovani sam majstor u 3 struke što se tiče građevine i znam kako se radi, znam šta su sistemi, znam koji su zakoni, znači građevinski zakoni, kako se nešto mora odraditi, znaš. I onda, ne znam, došao sam raditi jednu kupaonu, trebam promijeniti kadu jer gospođa je operirala kukove, ne može ući u kadu, treba staviti walk-in tuš. Ja sam iščupao kadu, trebam promijeniti 4 reda pločica, ja udarim jednu pločicu, otpadnu 4. Što se ne bi smjelo događati, znaš, Da, ako je pravilno urađeno. da. Znači, onda take neke stvari, kažem, ne mogu se načuditi kod nekih šta prolazi pod majstorluk i šta ljudi plaćaju, znaš, da toliko fali majstora u biti kod nas u našoj državi, kvalitetnih majstora koji znaju odraditi posao i hoće ga odraditi. Sad, bez obzira koliko naplatili, manje više, samo da se dobro i pošteno odradi, znaš. Da, to razumijem. Da, to je najveći problem što je Hrvatska dopustila toko iseljavanje ljudi. Evo Da. vi se pravi primjer kako zove toga što Hrvatska zapravo propušta. Toliko su ljudi pustili van Da. i toliko ljudi s toliko znanja i s toliko sve provode i rade za strance umjesto da se vrate i za svoju zemlju da rade i bilo bi i puno bolje. Ja sam od Njemca doživio da mi čovjek za kojeg sam radio 4 godine gore u lice kaže ja ne mogu vjerovati da ti i to znaš. Da i to znaš. I sve se odradilo, ja sam došao raditi kao žbuker fasader, na kraju sam radio i fasade, i žbukanje, i knauf, i keramiku, i auta popravljao kod njega i nema šta nismo radili. Njegovo, ne samo ja, bilo je nas 4 Balkanaca, što bi se reklo, i njegovo je uvijek bilo, joj, pa vi i to znate raditi, joj, super, joj, odlično, znaš, doživjeli smo to da je Njemac koji je kod njega radio 30 godina, nakon 3 mjeseca dao otkaz jer nije mogao držati naš tempo. Znači, izvrsni smo majstori, mi Balkanci, znaš, samo eto i gore to, ovisi za koga si radio, dosta ljudi prepoznalo, većina smo bili dobro plaćeni, neki ne, ovisi na kog si naletio i tako kažem. Mi smo imali ružno iskustvo kad smo došli baš u Njemačku, ali eto, to se sredilo na kraju, eto, sad smo na kraju kući pa vidjet ćemo sad kako će biti doma. To je najbitnije. Ja mislim da to isto to kad si vani, ipak tamo imaš rentu, moraš plaćati, većina ljudi u Hrvatskoj imaju svoju nekretninu, pa onda mislim da to toliko pridavanje nešto tom poslu i nije baš toliko koliko bi bilo vani kad znaš da imaš tu i režije su ogromne i ovo i ono i da se guraš jednostavno u tom nekom vrhu da bi imao i veću plaću i sve. I stoga mislim da se to više steče i taj zanat i iskustvo naših ljudi vani. Što bi bilo dobro da se vrate nazad, jel? Znaš šta kažem, evo, radim sa nekim ljudima, malo pomažem nekakve fasade i tako to i stvarno ima jako dobrih ljudi i dobrih majstora, ali ima i, da kažem, probisvijeta koji se prodaju pod majstore, a u biti jako loše rade, znaš, teški fušeri, a traže novac koji bi, isti novac za koji bi ja odradio nešto kvalitetno i pošteno, znači da nikad čovjek nema problema i garanciju dao i sve, oni odrade, pokupe pare i doslovno ona stara, drži vodu dok majstori odu. Paštero. Da, htio sam te sad pitat kako sad prijateljstva sve tamo? Da li je to nešto se smanjilo, jel, da li je sad pojačano? Da li su te zaboravili stari prijatelji? Nije to, znaš šta, to nije problem, svima je drago da se vratio, evo jučer mi baš pisao čovjek, joj pa ti se vratio, sad sam čuo, znaš, čovjek s kojim sam ja išao u školu, tu je iz grada, ali stvarno se dugo nismo vidjeli, pa joj super, baš mi drago da je, javi se za vikend da popijemo kavu, znaš, da se nađemo, nismo se dugo vidjeli, znaš. Svima je drago, znaš, i sad prijateljstva, znaš, puno prijatelja je vani, znaš. Sad, dosta ljudi se vratilo i to sve, ali evo i čak i neka poznanstva koja smo stekli u Njemačkoj, znaš, ljudi s kojima smo radili i to su još uvijek gore i drago im je da smo se vratili i oni bi, znaš, ali ne mogu još radi nekih situacija i to, ali svima je drago, znaš. Tako da ne mogu reći, a opet i nama, eto, doma smo, kad dođem kući, znaš, i pogledam ženu, znaš, ona nasmijana sva, nešto je ofarbala, znaš, sva sretna, ponosna, odmah ti toplo oko srca, znaš. Kako sad, da, iako više sad, da li više sad radiš nego što si radio vani? Pa, znaš šta, mogu reći da i ne.
Znaš, ono, i to što si doma radiš, znaš, radiš za sebe, ono, drugčije ti je i osjećaj, znaš, ono, feeling, što bi se reklo, znaš, radiš za sebe, ne znam, nije mi problem kad sam za sebe ostati duže na gradilištu, znaš, završio sam nešto, ljudi, kupci, znaš, su zadovoljni, ja završio, naplatio, znaš, jednostavnije je i da kažem, lakše ti je srcu, znaš, kad odradiš tako nešto da naplatiš, dobro si zaradio, nekad i nije to neka dobra zarada, ono, ali pomogao si ljudima, nešto si, ne znam, ima i stvari koje sitnica u toj keramici koje ja čak ni ne naplatim, znaš, jer jednostavno mislim da mi neki detalj treba biti odrađen, a kako da ti ja to naplatim, ne znam, 10-20 eura koliko bi, pusti to ono, a treba mi 2-3 minute da tako nešto završim, znaš, lakše ti je, ljepše ti je, znaš, Kakav ti da je kaže, život? ima posla, da naradiš se, Reci, ali da. lakši ti je rad, što bi se reklo. Da, Jer da. svaki dan si doma u svojoj kući, u svom krevetu sa svojom obitelji, znaš. Puno drugčiji osjećaj. Da li se osjećaš slobodnije sad nego što si gore? Definitivno. Definitivno. Da, Znaš, prvo osnovno, svaki dan izađeš iz svoje kuće i ne moraš razmišljati o tome da li ću ja znat na tom njemačkom jeziku to izgovoriti. Jer svi pričaju moj jezik. Znaš, pogotovo ovdje kod nas Slavonija nema Nepalaca, nema ovih stranih radnika, znaš, rijetko kad ih ovdje susrećemo, tako da stvarno ne moram lomiti jezik, znaš, što bi se reklo, ono. Znamo i ja i supruga i engleski i njemački sve, ali lakše ti je kad ti na svom materinjem jeziku sa svime razgovaraš, znaš, bez veze da kažem, najobičniji posjet banci, pošti, nečemu ti je jednostavan. Da, šta misliš, evo kad dotakle to sad pitanje stranih radnika, što zapravo po meni jako veliki čak i problem vamo, mislim i ne bi bio toliki problem da su ti ljudi, eto recimo, ne znaju hrvatski je jako težak Da, jezik za pričati, za naučiti, to razumijem, i ja sam bio stranac i ti si bio stranac u drugoj zemlji, trebamo da. to prihvatiti na neki način, ali ovoga zanima me, šta misliš o tome tako što ih stavljaju, eto recimo u trgovinama, na blagajne, na Pa, neka mjesta, na znaš neke šta, pozicije gdje moraš ja pričati se, hrvatski jezik. gle vidi, i ti su ljudi došli ovdje trbuhom za kruhom i poštujem to kao i svi mi što smo otišli vani trbuhom za kruhom i oni traže bolji život, ja to shvaćam, ali ne slažem se sa politikom vlade da uvozi toliko radnika, toliko nestručnih radnika, znaš, jer naletio sam ja, prvi posao koji sam ovdje odradio prošle godine u 9. mjesecu došao sam na gradilište, na gradilištu me dočekalo 12 Azijaca koji nijedan ne govori ni engleski ni hrvatski, ja bi od njih trebao dobiti informacije gdje idu pločice, kakve pločice, šta se radi, ja rukama i nogama sam se jedva sporazumio s njima. Znaš, i da su to stručni ljudi, svaka čast, ne kažem, i oni su došli trbuhom za kruhom. Ne slažem se s tim, recimo, žena koja radi na blagajni u svakoj trgovini mora znati jezik. Ok je da bez veze da kažem pod navodnicima, ok, ljudima koji pričamo, ne znam, jedan ili dva strana jezika, engleski pogotovo, pa se na neki način možeš isporazumiti s njima. Ali šta će jedan stariji čovjek u mirovini, gospođa jedna u mirovini koja govori hrvatski cijeli život, ne zna reći dobar dan ni na jednom drugom jeziku, šta će ona? Da, To slažem se ne se. slažem s time. S tim se ne slažem. Znaš, i opet naleteli smo na te neke strane radnike koji su radili neke poslove gdje se to moralo sve popravljati, sve duplo koštati i troduplo čak radi popravljanja. Ne možeš da radi nešto nekome koji to nikad radio nije, jer kao prvo mi smo Hrvatska, Europska unija, imamo drukčije građevinske standarde od Azije. Znaš, oni ne poznaju niti naše zakone, niti naše materijale, ništa i tu dolazi do velikih problema. Ja. Slažem se s tobom, od riječi do riječi potpisujem to što si rekao. Da, sad, kakva je tvoja neka poruka sad za ljude koji eto sad i dalje imaju taj neki strah, tu neku kočnicu da se vrate nazad, da sumnjaju jednostavno u te i mjere i sve, i ja sam prvi bio taki, eto. Šta bi imao za reći tim ljudima?
A znaš šta, gledaj, treba se naoružati strpljenjem, znaš. Hrvatska birokracija je malo drukčija još uvijek od Europe, još uvijek kaskamo za Europom podosta, ali dosta toga se odradi, treba im malo više vremena, ali iskreno, evo, ja ovo što sam surađivao sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, sa zdravstvenim ovdje kod nas u gradu, imao sam problem gdje nisam imao jedan papir, gdje je zdravstveno stvarno odradilo svoj posao, kontaktirali gore i dobili povratnu informaciju, prijavili me na zdravstveno i to čak sa datumom unazad, da ne moram ništa dodatno platiti. Stvarno svaka čast, znaš. Gdje god sam došao, stvarno mogu reći da rade ljudi koji su i školovani i znaju svoj posao, znaš. U 99,9% slučajeva. Stvarno, malo smo se razočarali, supruga se bila prijavila na nekakve oglase za posao, znaš, ovdje kod nas u gradu, da bi sve su to bili državni poslovi, znaš, od škole, od bolnice i tako to, gdje je moja supruga čak prekvalificirana čak za te poslove, ali spremna ih je raditi, samo da bi radila nešto, znaš. Da bi na kraju shvatili da je to sve u biti ili namješteno, ili se jednostavno uzimaju osobe podobne po kriteriju dijete branitelja, ne znam nija koji neki ti čudni kriteriji, znaš, ono. Da. Taj nas je dio malo razočarao, ali sami povratak, znači papiri, sve to sređivanje, prijavljivanje, nije bilo nikakvih problema i sad otvaranje firme, ako idete na otvaranje firme, traje 3 dana, ok, super. Ako idete na program Biram Hrvatsku, naoružajte se strpljenjem, 3 do 4 mjeseca i to je to. Da li si pokupio možda 2 mjere ili samo jednu? Trenutačno samo jednu, ovo od Europske unije za 20.000 eura, gdje 15.000 mora ići u alat, vezano u struku koju otvarate, i program Biram Hrvatska za 7.000 eura sa biroa je trenutačno u obradi. Jer taj dio ide, pošto su 2 mjere, onda i sami Zavod za zapošljavanje savjetuje odradite prvo ovo, europsku mjeru, jer ako to prođe, onda je definitivno da će proći mjera od same Hrvatske za samozapošljavanje. Aha, znači to je onda povezano za samozapošljavanje mjerom, ta europska. Gle, u Hrvatskoj svaki čovjek može otvoriti firmu i ići na samozapošljavanje. I sad, ovisno ko ti radi papire, sami projekt, moraš postići određeni bodovni prag da bi ti odobrili te mjere. Za ovaj program od Europske unije bodovni prag je 65 od 100. Sad tu ulazi samo iskustvo u struci, sami projekt urađen, znači matematički gledano, znači ekonomska računica, koliko planiraš zarađivati, širice, ovo ono, zeleni dio toga, koliko planiraš ulagati u, što kažu, zeleni dio, šta ćeš raditi, koliko je to ekonomski i ekološki prihvatljivo i tu dobijaš nekakve bodove. Ima tamo možda jedno 12 stavki koje sve ukupno skupljaju između 5 i 15 bodova, znaš. Ali, kažem, uz dobro knjigovodstvo koje to radi, takav projekt, nije nikakav problem, stvarno. Odrade to i onda je samo stvar čekanja da HZZ to odradi, jer to sve radi Zagreb. Znači svi ti zahtjevi iz svih općina gdje se to radi idu za Zagreb i to traje samo radi toga, jer nemaju puno ljudstva. Rečeno mi je da čak u dosta, i nama je, kažem, zahtjev, taj projekt prvi put pao, dobili smo samo 55 bodova, jer zahtjev je čitao netko ko ne zna njemački, jer pali smo na iskustvo u struci, znaš. Ja u Hrvatskoj imam iskustvo u struci prije nego što sam ošao u Njemačku 1,5 dana. Znaš, što sam bio prijavljen, većinom sam radio na crno, moralo se tako da bi mogao preživjeti. Ali svi ostali ugovori gdje imam iskustva u struci dokazanog su mi na njemačkom jeziku. Pa onda smo drugi put kad smo radili to kao prepravku toga smo i preveli te ugovore da se ljudi znaju šta čitaju. Tako da onda je najbolje se pripremi sa svim time, znači da se to i prevede. Najjednostavnije, da, najbolje prevesti, kažem, to ne košta puno. Mi čak nismo sve ni prevodili, jer ono što je vezano meni u struku, Njemci ne kažu, recimo, fasader, nije, kod nas se kaže fasader, u Njemačkoj je štukaturer, znaš, i onda čovjek koji ne zna šta je štukaturer, ne može si to na hrvatski prebaciti fasader, ono, nemaš iskustva, kaže, a ti cijeli život to radiš. Da, jasno. Da li imaš neku poruku za ljude koji su vani i planiraju se vratiti nazad? Majstori, vratite se nazad, molim vas, da mi koji smo se vratili ne gubimo živce sa nekim ko ne zna raditi. Treba radnika, treba majstora.
Svaka ti čast, Alane. Evo, Hvala ti. mene sad zove gospodin Jan iz Zagreba, treba kompletnu sanaciju kupaone. Ja radim keramiku, znači ja sad moram njemu naći i vodoinstalatera i električara. Hajde, vodoinstalatera još nekog imam ovdje pouzdanog, mogu ga naći, gdje da nađem električara. Imam jednog, ali taj čovjek je u mirovini, radi samo u krugu 5 km, neće za Zagreb. Da, jel ideš negdje dalje možda, ili ti isto samo tamo Slavonije? Pa, znaš šta, do Zagreba idem, evo čak bio sam i u Istri raditi jedan apartman, Treba si tjedan svat na dana. kavu. Bio sam kod Rijeke, sam gore, bio malo višlje Rijeke prema Medulinu, ali sve je bilo na brzinu, znaš, to je ono, trebaju ljudi useliti, znaš, novi stanari, daj, ono, izbaci sve van, polijepi keramiku, znaš, isfugiraj, oni drugi dan već useljavaju, znaš, pa sve na brzaka bilo. Ali eto, idem, znaš šta, planirao sam nekako ići do Istre i ovdje na ovu stranu prema Srbiji, znači nekako možda do Požege, Osijek, Uvrglave, ako je neki dobar posao, jer lakše mi je doći, čak mi je lakše doći do Rijeke nego doći do Osijeka, znaš. Znači sa moje pozicije ovdje u Pakracu, jer u Zagrebu sam ja odavde za sat i 20 minuta, do Osijeka mi treba 3 sata, a manje kilometara. Jasno, da, naše ceste, dobro je povezano. Da, znaš, tako da sam se bazirao ovdje na moje područje i sami Zagreb uglavnom, ali eto kažem, ako je cijena dobra, ako se uspijemo dogovoriti sa nekim ponuđačima, zašto ne i u Istru otići, možda i na neki otok, tamo su još bolje cijene, znaš, ali eto kažem, baziram se ovdje čisto zato da sam svaki dan doma, znaš. Jasno. Hvala ti, Alane, hvala ti na vremenu, evo, bližimo se kraju. Za sve ljude eto, koji slušaju, koji će ovo slušati, ako vam bude trebao keramičar ili eto, Alan je za sve, to je čovjek univerzalan, javite mu se slobodno. Ne radim struju i vodu, neću. Riješit ćemo se. Eto, hvala vam, bližimo se, došli smo do kraja. Hvala vam što ste bili još u ovoj epizodi, što ste bili s nama i što nadam se da su vam neke informacije i neki postupci što je Alan radio, da su vam dobro došle i da će vam dobro doći. Hvala vam, doviđenja. Dugo sam te sanjao, zemljo moga sna. Srce mi se vraća, više nisam sam. U tvom toplom zagrljaju sreći nema kraja. Obitelj na okupu, duša mirna je. Moja Hrvatska, sve što mi treba. Sve što mi treba.